So guys, on this video I'm going to study because tomorrow is my exam अनि भोलिको एक्जाम सकेपछि चाहिँ फाइनली दुईटा एक्जाममा चाहिँ बाँकी हुन्छ। त्यसपछि 1 महिना लगाएर चाहिँ मेरो जुन एक्जाम भइरहेको छ त्यो चाहिँ फाइनली सकिन्छ। Hello guys, if you don't know me, it's me Swagata Khaizu. By the way, I am 20 years old and I am currently living in Nepal and doing bachelor here. Guess what subject I have chosen in my bachelor? It's obviously law. Law भन्ने मैले चाहिँ law पढेँ guys. I have recently started posting videos in YouTube. तर धेरै ग्याप पछि चाहिँ मैले भिडियो अपलोड गरेको थिएँ हिजो अनि भिडियो नअनको रिजन चाहिँ त्यही हो एक्जामको कारणले गर्दाखेरि अनि I don't know, am I the only one or अरु पनि होइन भिडियो चाहिँ बनाउँछ एडिट गर्दा गर्दै झर्छ अनि भिडियो पेन्डिङ हुन्छ पोस्ट पनि हुँदैन त्यो ग्यालरीमा यतिकै सुरक्षित भइरहेको छ। त्यही हो अब आज पनि पढौँ है त। You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade away? So guys, I am done with reading. अब नसके पनि सके भनौँ किनकि मलाई निद्रा आइसकेको छ। त्यही हो त्यसमा पनि पावर भएको दुई होइन खोइ के भएको थाहा छैन। अब भोलि बिहान उठेर पढ्छु अनि एक्जाम जान्छु। त्यही हो। Thank you for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe. Stay connected. Bye bye. Good night.